Eswansama. Yebiza we kubi ala ashen. Ade makaku ne eku ne ya ene belati engane ala. Ene ye wo ekwe. Se ade avure de me ane avure ba nwuvonyini ahyemo elepe aguala. E ba nwuke azuangrama. Azuangbere mo ehakpakanu. Ekwe asupiti kpelane. Anzi ya ene ade makaku menemi eku ne ya vinda. Yekale hospital extension anake hospital no ebukele mo be ye ikpere na ni nyane ngachire machines ngachire mo angese edoke bi esi ye manje bayanu na se be ka refer awe be ka ho takrade kumase onengala ane yele biye keze helati be nga refer na GMPC ya abolejima eshi abo 2020 and a big project mojikila wo ye records mo ye lela kreke be vale 14 million Ghana cedis if ever best started this project mo enia is about 90% completed no project eshe e hakpokenu asonsema eshe odike yakpa chele na ba wie ba mayo arin gbiri mo wonsema mbizabo aso eshe odike ye bakpa chele na ba hanwure bio awulai mo ba wansama aso ene project ahia odiki back chere na ba den danwure kebeyo ya political leaders mo eleti na la ni ayala aso project ahia ya akpa nwure chere na ba hanwure bie ya health minister ya to sala ya fro ni ala kachi wo ke project ahia jipakenu ya mre amabo ya sala ya project ahia ele kakpakenu ya mre ajakum ya sala ya helo ke project ahia ele kakpakenu on your Western Regional Minister, Yalama and Zwa Deke, your health project, Eleka Pokenu. Project Ashe, say, I'm not Yamariel by Adom, Nabe Bualbe Yelbe Maria, and what about Wanzama. Osanica and Nia Ghana gas, more away Zimmerman Ziliano, and near any more, okay? And near Jiman Billing Billing, but Jiman Sane, ye our that's why he may be a Jacobabo Sia. Yet not a capari be a mobile fake cases, but Fabequa. De make you ebaju ngarara sa na ewure ayanua na sa nyamre adom na ne nyane ngbere mo won ngarara amuala bi ele finde manziba manjebe yanua esa e hakpakanu enia mvonyinu mele paguala ekroka poke ya eji evasua mo be vezu kwa pembramben be va be wura nu aka be ya na hwan babo ya ka wure bi na ba hora ba ye enzama ahonozo abisale de bi ba fa ba maya ke odike ye ka ya ala na odike da bia ye mo ye de kakpakanu o odike da obi ala ye kakpakanu o cheche ko ni oniko kaizo oniko baizo ye sele ya ma aweku bia la mo eletie enzema today enela me sele bomodere na se kanwure bia o ka se eni umua se manitie wa se manite nea kakre ke ekwe extension e hakpakanu mabadi ke ekwe extension hospital extension I hakpakanu ya sale yengbeima ika unjia ke bakpa nwere chere anya nwere njia bobo ke media men ba va asano de ke betunwere ajaka badu ya sale ni ahia ire Ghana mekwoso tike ba miemu ya ha ya nwe bonua na awe biala mo se okanwere bia okara ika ne de bie mo ye ba ma meke bobo ya sale ke odike oye animanimi kala animanimi kala but for say immediately ya sale ke babo ba ngomodere na ba hoye muare na ba ria na ba ye hospital project ka eni environment na kripere eni azuobo kwakaka dia nura sata muare makakaka ya angasa mfa vonyi na muara meba anga bie bezu ne ba fa drone shot ya e ba mu azua mo e hakpakenu a aso ansama take ya ka ya lo aso ansama be ma ye dende aso ansama be ma ye dwaso na ye hanwure bie osane ke takrade afian kwanta ama sabede ne hali kpakenu a anga be refer cases bengolo se kolebu ama e de hali kpakenu a anga be refer cases bengolo so komfo anoche ama e de hali kpakenu a anga be refer cases bengolo na so ke kaile nzama ya sale ara ngbirma wanzama o
Oma Ambaulaimo, your political leaders, your health minister, yes, okay. Your project, oh, here, Kabaya Mulebi, oh, here, backbare, kept Becca Young Mulebi, Nabamoya Nimekala, Nabaman Zama, Murmur Guay, what hospital she I don't know, na yalla be ase, na ye die dike, ndima today, yatem dabe tileti, beba ye, na be ye, befa be ma ye, ade maka kuni yiku ne, ya fa nfo nyina hia mu ara, vili ekwe, va rerba, ya dabase.